Assalamu alaikum hormatly mekendешler жана Байтөкүн алың аталуучулары, Өзгөн районунун тургундары. Мырзарык айылында мына ушул бээ жоголгон туугандар. Көргөн билгендер болсо экрандагы номерлерге кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү бар туугандар. Бээнин сол далында 91 деген азот менен басылган табросу бар. Мойнунда тростон байланган жиби бар, жиби үзүлбөйт дейт. Эгер ушундай бээ ушул бээ эгер короңуздарга, үйүрүңүздөргө кошулуп кеткен болсо, экрандагы номерлерге кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү бар. Жок жаман, издеген жаман туугандар. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бээ табылып калсын деп, эч кимдин бээси жоголбосун, аты жоголбосун деп бирден лайктан басып коюңуздар. Видеонун таралышына салым кошосуздар. Өзгөнлүктөр өзүбүздү бири-бирибизди колдоп, лайктан басып, видеонун таралышына салым кошуңуздар. Assalamu alaikum hormatly mekendешler жана Байтөкүн алың аталуучулары. Бүгүн 18 июнь 2023 жыл биз Өзгөн жыл базарына келип туугандар. Буюрса бээ байталдарды, тайларды, кулунтуу бээлерди көрсөтөбүз. Видеону агына чейин биз менен чогуу назар салтыңыздар. Андан кийин жылкы сүйүүчүлөр сөзсүз бирден лайктан басып коюңуздар. Азыр бир катар сурай берели. Мына чоң бээ канча экен ака? 300 миң деп, жаш канча экен? Адам бойду ончамча аттан дагы чоң. Экини тууган дейт. Чоң бээ экен. Мына кулунду бээни да сурайлы. Кулунду бээ канча экен? 100 миң. 100 миң кеми бар дейт. 120дан? Силерден ми? Жаш бээлер. Тегиз. 120дан кеми бар дейт. Мына кулундары менен окшойт. Экөө үчөөнүн кулуну менен экен жердегилердики. 120дан кеми бар дейт. Тегиз. Акырын көрө эле. Мына кулуну. Канча экен ака кулунду бе? 120 миң сом. Кулун эркек бургачыбы? Бургач кулуну менен экен. Канчанчы кулуну бул? Канчанчы кулуну? 4-чү кулуну экен. Кийинки бээни көрөлү. Kaç ekimde kullandı? 130. Уже тайы кыйда чоң болду. Эркек ургач. Ургачы. 130 миң сом болот экен мына. Сурады бу. Сурай элек. Жакшы сурай элек дейт. Ана кулунду бе 120 миң сом дейт. Кулуну ургач экен. Канчачы кулун ака? 7-чи кулуну дейт. Саамы бирок? Садыраттагы дейт. 7-чи кулуну дейт бул. 120 кеми бар дейт. Акырын көрө элчи кандай болуп атат. Кулунду бе канча экен? Канча деп атасыз кулунду бе? 130 деп атам. 130. Ургач эркек бул? Ургач. Ургачы. Ана бе 130 миң сом кеми бар. Акырын семизлеринен дагы көрө эле кандай болуп атат экен. Чекиден. Нан канча экен? 120. Kısır Kısır. Baytal. Semizden türelik. 120 deyit. Alındı va. 120 çok şöyle. Kaç oldu? 116. Semiz dedi. 116 alındı deyit. Koy ortasın deyit va. İşte baytalı. Boz. 20 aka. Boz o. Boz. Gelin gör. Kıykançılık. Algıla. İşte baytal deyit. Boz eken. 120 kemi var deyit. Semiz mi? Ya boz bu. Kaça tutasın? 100 ming tutam. 100 ming so'm. O'rta. Yaxshicha. Jangasi. Jangasi. 4 yashar bo'ldi deydi. O'zini ham olib qo'y, o'zini ham. O'zini ham olib qo'y. Qo'y deydi. Yaxshi Alloh shukr. Bunlar bey qancha ekan aka? 130. Qisirmi? Qisir. Semiz ekan. 130 dot hozir. Ha. Odamga pul berib chiqar. Semiz ekan. Qancha ekan bu? 110 ming so'm. 3 tuğan bir ekan bu. 110 ming. Qisir bu hozir? Qisir. Altdan da qo'shib qo'y. Ha, qisir. Yetti o'rta ekan. Bey qancha oldu aka? 115. 115 ming so'm. Jemdelgan, jemdelgan. 115 ming so'mlar ekan. Etimlarga ko'rasiz, semiz.
115 mi son? Beyler kançadan bu da taka? Özünde. 110 ming da. 110 ming. Narxısı? 115. 115? Nasıl 115? Cemde turgan mı bular ekutayınca? Yok, taladan. Taladan da qarmaldı. Taladan da qarmaldı deydi. Nasıl 115 ken? Asıl. Ve satıldı bak ha? Kaç oldu? Toğlaq o je. Toğlaq oldu bu. 90 ming so'm bo'ldi etna. To'g'ri. 90 ga oldik deydi. Baytallar qanchadan bo'ldi aka? 70, 80. Qaysi nasıl 80 mi? Canası. Canası 80, bu 70. Ha. Bekar olup ketdi. Boz mu? Oysa, tekste yaxshi. Kısır. Qancha tuğan? 9 tane. Ama bu 4 tuğan. Çok tuğan. Ortasına kısır alganlar olsa da. Sağdıra bu ne? Jelde de çoğun deydi. Taqsa sancha? 120. Yaxshi, barakatın versin. Ақыры көрөлелі. Алатайдағы көрөлчі сатылған оқшайды жа. Алатай сатылып кетті бәк, а? Қанша oldu? 65-ке кетті мына Алатай. Алың болып тұрған жақсы да. Танымал дейді ғой, танымал болады бұлар. Ал ойласақ. Ақырын Taylardan da görölçü. Qanday oldu etken? Tay qancha oldu degan? 60 kem. 60 kem var. Yaşıça. Bundan bulut dedi. Ha, yok. Qancha kerak ha? Qancha oldu? 80 lira. 80 ming so'm. Yaşıça. İşte. Güçlü oldu ha? İşte. Sırada o qancha ver işte. 70 ke berib qo'ydi. Yaxshi. Tay qancha kom? 65 kem var dedi. Çıkıdın qarab görörel qanday olur ekan taylardan. Na tay qancha ekan? Alındı va. Qancha oldu? 59 alındı dedi. 59. Baytova. Baytova erkek tay alındı. Qancha oldu tay? Asıl onu. 65 dedim. 65. Yaşıca. Yaş katta. Katta tay oldu sonlar al. Qancha sırada? 55 ke sıra açar. Yaxşı, sodamız yersin. Taylardı göreli. Tay qancha oldu dedim? Lan? 55 mi son? Yaşıca. Paltaraşka. Ana. Paltaraşka 55 deydi. Qancha qaldı dedinglar? Sıram mı? Assalomu alaykum. Teşekkür ederiz. Tutabız da. Sırayı çizdik. Aytdelik. İşte yaxşı yapasız. Akıllı yerde. Buna qara çekseygeni görölçü. Qara qancha ekan qara? Qara 50. Şu bağılda o je. 50. Tegiz 50 mingden deydi. Yetke urgaç aralashpa. Dille urgaçı qalgan urgaçı deydi. Eme erkek ha? Biri urgaçı qalan erkek ha? Buna qara qışqada dadil ekan. Buna jana Alatay ketdi bu. Taylar qanchadan bo'ldi tava? 50'den. 50'den. Erkekler mi? Erkek taylar. 50'den kemi var etni ekranı. Taylar qanchadan bo'ldi? Bundan 45 de aldım. 45 dolar. Nazır 40. 40. Yine turan yerine açtım. Ha, bere turan yerine gitsin. Megan'ı 35'ten aldım. İşte 35'ini aldığınız payda verse beres. Oldu. Erkekler yok mu? Biri erkek, biri urgatçı değil. Ekonu. Tay alındı bakın. Kaç atıyorsun? 40 kemi var. Erkek urgatçı. Erkek tay. 40 kemi var dedi. Assalomu alaykum. Atasaqda. Taylar qanchadan bo'ldi aka? 50 37 8 lira.
8 3 37. Urgaç erkek. Erkekler. Erkekler 37'den deyip var. Hayvan çolda taka? 50'de ota olsun. 50 milyon otas. Erkek mi? Kim var erkek? Erkek. Kim var dedi. 40 lira var ya. 40 lira var. Жақсы, содан бер. Қандай? Шындай, сонда бүгінгі өзгөн жыл базарда бей байталдар, тайлар шын болып жатыр. Каналға қаттала кетіңіздер. Чанаштар келіп тұр. Кім? Сава. Сава. Қаншадан екен? Мына 8.000 сом. 8.000 сом. Кіші арақтары? 7.000 сом. 7.000 сомдан. Жақсы. Чанаштар. Номер айтпайлы ойлу? Номері барды. Өткенде жазып қойсын. Өчпейді ол уже. Шындай туғандар, каналға қатталып, қолдар ретінде бірден лайктан басып қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.